Afeyenko Asante Mantemo Mrasebejani de mo mafo wo soame no wo mantamimo no krono anso e na woda edom dodoa no e wo mrasebejafie ene osaichei mensa bonsu na abato no kwa wieye no e na ode afotuo ma won sesese de botaye NPP amanyoko no ani so won fempemie no ne aduonu 9 2024 say breaking the 8 no de wo mu hia ene nkabom Ghana fo nyina da enim se NPP amanyoko no mantam abato no akọ awie ya wayi mpanyimfo bedi mantam nanim ewo amanyoko nim na dwumadie ya se na emrahwebedwane a wasaredom kese no panyimpa ewo mrahwebedwafie osaiche mensa bonsu ede ato amanyoko na kitafo nyina anim se sesi adade de omu nyina da ehwehwe eye enkabom se de beboa ama amanyoko no wonani suade hu na wopese emfie nwatwe achi no ogusu ada enyatumi ewo Ghana hanom no se ni suade hu no ebebem weyi Okachre amanyoko ne se obi biara enfo pepa emeka won hu na wontimi enji tumi ensi hono ma obetime de ahwe Ghana ama Ghana ediyi. That's far the MC akoso kama election bia no behwe na metim account kitikiti bi na mu. Those are human factors nti ene de jawo ya no afansa. That doesn't mean say is the best, but kakrebi complaints kitikiti. But generally speaking, the make say akoyi break the 8 you know is enye anon de deka adwumaden so nipa abamabu nipa atoba ha nipa efiri se obi asisi no ne nema ho se no wo musa na ye ntimi ankan ho mu at this level so ako fast mamba. The good thing is omo mba ni nyina no omo nyina pledge say ombeye yetimi atoto adwene na say ibetimi etu anamonko na yakan ho abom as I'm saying, you know, to give ourselves a good beginning to relaunch the party in Ashanti. Enu echi no ena Collins owusu amankwa kane no ye emrahwebedwani ewo menhia ede ensem bi atudwa wodwumadie no asese sesi ada wono de bibi ha ne pa na de ha no ene se NPP amanyoko no se de kane no wotumi ewo Asante mantam no sesi ada wode wani eto fom a ase ekofom kakra oyinti asese mpanyimfo wa amanyoko nim no etena se esusu hu se de be ye obetimi aye nhwehwemu won ho a dachi bi enkonkofa we ye ne foforo emre omo wa abra Ghana ebekọ abato opono so no. We form political party to win power. Na enye fan club. And it's about numbers. The nipa na ye. Enti kwan bi ebe fa so bi ebe marshal numbers no. Eye conduct. How you conduct yourself and then timid draw be into your food. The point is that Asante NPP is sinking. 2020 general elections. A nipa 517,000 and 2 up. We are not bothered. We are not probing. We are not concerned.